Reka mbahe ikaze bakunzi ba siporo, uyu munsi shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League ikaba yatangiye ku mugaragaro, aho imikino igera kuri itatu ariyo yabimburiye andi makipe yose. Ikipe ya Mukura Football Club cyangwa se Mukura Victory Awards ikaba yatangiye yakira ikipe ya Gasogi United, birangira ikipe ya Gasogi United ibashije kubona amanota atatu nyuma yo gutsinda Mukura igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Gorilla yakiraga ikipe ya Vision yazamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka, iza kwitsinda igitego kimwe ku busa, mu gihe ikipe ya Bugesera yakiraga ikipe y'Amagaju ziza kunganya ubusa ku busa. Kensi, perezida wa Gasogi, akaba yavuze amagambo atandukanye, aho yavuze yuko ikipe ya Gasogi cyangwa se umupira w'amaguru ntabwo ugomba kubarwa n'imibonano mpuzabitsina kuko ari abantu bakora bihishe. Ati football ni nka nyashi kuko uzifite wese aba agomba kugaragara. Aha akaba yashaka kuvuga yuko ikipe ya Gasogi bamwe bagiye bayivuga yuko yaguze nabi, nta bakinnyi beza yaguze, avuga ndetse yuko umutoza wayo adashoboye. Ibi akaba yabivuze kugira ngo yerekane ko ibyo kuvuga ntabwo biba bihuriye n'ibyo umuntu aba agomba kugaragaza mu kibuga. Umukino kuri uyu wa gatandatu izaba yakira ikipe ya Marine kuri Kigali Play Stadium. Murabizi ko amatike yamaze kuba ajya hanze, aho itike ya rusange cyangwa se hamwe bita ahasigaye hose iri kugura amafaranga 3,000, hanyuma mu mpande za tribune 5,000, muri VIP 10,000 ndetse VVIP 20,000. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sports yakoraga imyitozo isa nk'iya nyuma, aho igomba kuba yitegura uyu mukino, aho umutoza ndetse na kapiteni bagiye batangaza yuko ikipe imeze neza. Ubu ngubu hari urwego imaze kugeraho, yaba mu rwego rwa fizike ndetse n'abakinnyi batangiye kugenda bamenyerana, bivuga ko rwose biteguye neza cyane kuzaba batangirana n'intsinzi ya mbere kuri uyu wa gatandatu. Ubu ntiwavuga ngo ikipe ya Rayon Sports izakinisha abaye bakinnyi kuko ifite abakinnyi benshi, utamenya ngo kuri uyu mwanya hazakina uwuhe. No kuzategereza igihe abakinnyi bashobora kubanza mu kibuga bazaba bashyizwe hanze. Naho ubu aka kanya hari abakinnyi rwose utapfa guhita umenya ngo bazabanzamo, gusa icyo wamenya ni uko bose, haba umutoza haba abakinnyi, bagenda bavuga yuko bameze neza kandi biteguye kuba babona intsinzi ya mbere.